Goko ni kwa Kikuyu podcast. Karo Katru ni akomete thibitari. Karo Katru ni mutumia wa Peter Miracle Baby. Na mbica icio umuthi ni cinyagitio muno goko nenda-ini kana goko internet-ini. Na kira kirarigithia muno ni atiriri. Niki kiraria family no ya Peter Miracle Baby kana niki kirathie na mbere. Hihi niki gitumire Karo Katru akome thibitari kana admitwo thibitari? Hihi ni meciria maria maingi enamo matumite arware, kana hihi ni akoretwo akira muthuri wake mundu macio makamu affect muno kana niki kurathie na mbere? Rikana Peter Miracle Baby ni arekirwo surgery na kuratuikaga yo ni surgery ya gatatu, na after surgery yo ekirwo muthenya wa iyo niguo riu umuthi bica cianyaga guku internet-ini muno Karo Katru ati ni akomire thibitari. Kai kurathia ati andu akai niki kiuru uria ngumuria ni ta Kikuyu podcast ni wega twoere family no ya Peter Miracle Baby. Uyu ni horo muritu muno uguthita family yo, ni family nini matikarite muno kuma hingwa mambiririe family no ni andu matakinyitie miaka 30 me 20s, then maundu ta maya mamakore ni undu muritu muno financially. Hau ni guthie zero, ugakora riu jina mwihoko ni uthiete thi, ni undu traumatizing kana undu ragia andu muno, kana undu ragia jina family ciothe, fade wa Karo Katru, fade wa Peter Miracle Baby, kwa igua ninge othe me thibitari. Ni horo ungigia andu meciria muno. Ni tumahoerei na Ngai amateithie mehere mwakini uyu maragerio, magerio-ini maya maragerio Ngai atuike wa kumeheria ho, tondu reke ndimwire ti hahuthu, na most igwa ndwari ikuingira thiini wa mucii gutiko gwi kuhuthu, na thaa icio tare mena kana kanini, kana kau kaoi Karo Katru ni akaroraga riu ya thibitari nu kurora mwana uyu ni ongaga. It's so painful. Nikio ndamuria rekei tuhoere family ya Peter Miracle Baby, tuhoere Peter Miracle Baby na tuhoere muno Karo Katru, na turia Ngai tu amateithie matuike akohona, haria maragio ni mwiri matuike akohona. Ngai matunya murathime. Ngone wa Kikuyu podcast ni kwigora njira mana wa YouTube. Please make sure you subscribe to my YouTube channel. Kwigora njira mana wa Facebook. Please uka uko YouTube wabie kuni follow. Kwigora njira mana wa TikTok uka uko YouTube uni follow na Ngai yakurathima. Thank you. God bless you, ladies and gentlemen.